U ovom terminu namenjenom predstavljanju političkih stranaka i koalicija koje učestvuju na parlamentarnim izborima u narednih pola sata predstavlja se Patriotski front. Moji gosti su Dragan Đorđević, dobrodošli, Milica Đurđević i Radiša Pavlović, dobrodošli. Bolje vas našli. Narednih pola sata namenjeni su predstavljanju vaše izborne liste i programa za koji se zalažete. Dakle, prvo pitanje za vas, Milice, zašto se zapravo zalaže Patriotski front? Pre svega hvala vam na ukazanom gostoprimstvu. Čast mi je što se večeras nalazim u srcu Šumadije, u Šumadiji slobodarskog naroda koja je uvek pokazivala svoj pravi istinski duh i koji vekovima opstaje, iako su sve učinili da ga unište i iskorene. Patriotski front je koalicija rodoljubivih stranaka i udruženja formirana uoči parlamentarnih izbora. U toj koaliciji nalazi se Sabor srpskog jedinstva profesora Pelevića, Srpski sabor zavetnici kome lično pripadam, zatim Radnički otpor, Udruženje ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca Srbije, Narodni pokret Preporod Srbije, Slobodna Srbija, Svetosavsko srpsko društvo i niz istaknutih pojedinaca i uglednih domaćina iz čitave Srbije. Patriotski front je imao nameru da bude jedna šira koalicija koja će obuhvatiti i još određene rodoljubive snage, ali nažalost do sada se to nije dogodilo i nadamo se da ćemo na sledećim izborima postići dogovori sa ostalim koji se zalažu za iste principe i okupiti se oko nekog minimuma zajedničkog interesa. U ovom trenutku svi ovi ljudi koji se nalaze na našoj listi pokazali su istorijsku odgovornost u ovom trenutku za Srbiju koja se nalazi na litici, koja se nalazi na provaliji. Mi imamo 16 godina pustošenja i pljačkanja Srbije iza sebe. Mi imamo 16 godina iza kojih su rezultati milione zaposlenih u Srbiji, secesija Kosova i Metohije, Briselski sporazum kojim se i sama naša vlada odrekla Kosova i Metohije, bujanje separatizma u Preševskoj dolini, bujanje separatizma u Raškoj oblasti, bujanje separatizma u Vojvodini čak, prodaju naših poljoprivrednih domaćinstava, naših njiva i ponižavanje čitavog naroda. Svake godine u Srbiji nestane jedan grad, 32.000 stanovnika svake godine je manje. Zabrinuti pred svim tim činjenicama, zabrinuti statusom srpskog naroda, ne samo u Srbiji, već i u regionu, dakle u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini. Okupili smo se pod jednom kapom i iznad srpske zastave da se predstavimo narodu i da u ovom trenutku ohrabrimo onih 60% građana koji eto dugi niz godina nema za koga da glasa jer su njihovo poverenje izigrali svi oni koji već godinama unazad vode Srbiju i samo se ciklično smenjuju, prave razne koalicije, menjaju dresove, rasprodaju srpske nacionalne interese, predstave se u toku kampanje sa jednim programom, a nakon formiranja vlade zaborave sve ono što su građanima obećali i zašto im je narod dao legitimitet na izborima. Mi smo koalicija časnih ljudi, mi smo koalicija domaćina, radnika, seljaka, mi smo koalicija mladih ljudi. Na našoj listi čini mi se da se nalazi ubedljivo najveći broj mladih, obrazovanih i odgovornih ljudi u odnosu na sve one ostale liste, što pokazuje koliko mi vodimo računa pre svega o budućnosti srpskog naroda. U ovom trenutku kada imamo takozvani odliv mozgova kao jedan od najvećih problema, kada naša mladost napušta Srbiju jer nema uslove da u njoj ostane, živi i radi, mi smo upravo pokazali kako treba da se tretira jedan mlad čovek koji je spreman da ostane u Srbiji po svaku cenu i da se za nju bori. Koje predloge predlažete, odnosno koje predloge dajete za rešavanje ključnih problema koje ste prepoznali? Pre svega, u ovom trenutku, ako govorimo o ekonomiji, moramo znati da mi ne možemo imati državnu ekonomiju do onog trenutka dok ne budemo imali državu. S obzirom na to da je stav Patriotskog fronta da se o suverenitetu ne pregovara jer je on nedeljiv, prvi problem oko koga smo se okupili i prvo pitanje koje nas je sabralo jeste pitanje Kosova i Metohije. I tu predlažemo vrlo konkretna rešenja koja nisu nova, koja su stara i koja su oprobana i sa kojima bismo sigurno postigli rezultate. Na Kosovu i Metohiji živi preko 150.000 Srba. Njihov status posebno je ugrožen nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Mi predlažemo da se pitanje Kosova i Metohije
momentalno vrati pod okrilje Ujedinjenih nacija, gde Srbija ima svoje prijatelje tradicionalne i svoje saveznike, a ne da se o pitanju Kosova i Metohije pregovara u okvirima Evropske unije koja nema nikakav legitimitet da posreduje u dijalogu niti da implementira bilo kakve sporazume. Takođe, tu vrlo konkretno predlažemo i da se država zauzme, da se omoguće i pruže sve privilegije višečlanim porodicama na Kosovo i Metohiji. Ja ću podsjetiti da i u ovom trenutku, kako sam malo čas rekla, kada 32.000 stanovnika imamo svake godine manje, i dalje je najveći prirodni priraštaj srpskog naroda upravo u Kosovskom pomoravlju. I mislim da je red da naša država povede računa o tim ljudima, a ne da ih prepusti sudbini i ne da ih prepusti onima koji su vodili terorističke operacije tokom protekle decenije. O Kosovu i Metohiji takođe imamo niz adekvatnih predloga, ali ću se osvrnuti i na neka druga pitanja. Pre svega, ako govorimo o mladim ljudima koji treba da ostanu i da žive u ovoj Srbiji, moramo reći da je neophodno da se pre svega njima omogući besplatno školovanje, zatim da se posle navršenih studija najbolji studenti zaposle, da se otvore radna mesta za njih u skladu sa njihovim obrazovanjem i stručnošću. Oduvek se znalo da su naši roditelji odvajali od svojih plata i mukom nas školovali, a danas naša vlada, umesto da sve te mlade ljude zaposli kao savjetnike, dovodi strance da savjetuju našu vladu. I to je ono čemu se mi zaista protivimo. S druge strane, naš stav je da je poljoprivreda okosnica srpske privrede. Srpski seljak ponovo mora da se vrati, da postane oslonac srpskog društva i srpske države. Bez sela nema ni očuvanja ni morala, ni kulture, ni ekonomije, ni države. Biću kratka da ostavim vremena i svojim večerašnjim saborcima koji su tu, da i oni nešto progovore o pitanjima koje tište one grupacije ljudi koje one predstavljaju. A ja ću se eto osvrnuti da još jednom pozovem srpsku mladost da ostane u Srbiji i da 16. marta pruži podršku listi pod rednim brojem 17 sa jasnom porukom da mi ne želimo da odustanemo od Srbije, jer mi Srbiju nismo nasledili od svojih predaka, već smo je pozajmili od svojih potomaka i dužni smo da i za njih nešto učinimo. Gospodine Đorđeviću, vi ste zapravo predstavnik Udruženja ratnih vojnih invalida. Dakle, kakav je njihov status i da prokomentarišemo Zakon o ratnim vojnim invalidima? Evo ovako, pre svega u svoje lično ime, u ime koalicije koja okuplja Patriotski front, htio bih svim pripadnicama lepšeg pola da čestitam današnji praznik, Dan žena, 8. mart. Inače, kao predstavnik boračke organizacije, jako mi je drago što su se borci Srbije konačno ujedinili i koji podržavaju ovu ideju da se okupimo oko Patriotskog fronta. Inače, što se tiče boraca Srbije, nikad nije lošiji položaj boraca nego u poslednjih 15 godina. Pošto je borce Srbije zaboravila država, država ne želi da rešava probleme ratnih veterana, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Mi želimo i ušli smo u Patriotski front iz jednog prostog razloga, jer želimo da se u Skupštini, u Srpskom parlamentu, čuje glas ljudi koji su se borili na braniku otadžbine, znači ratnih veterana, i želimo u toj borbi u Skupštini da se izborimo za prava ratnih veterana. Nećemo se nijednog trenutka odreći Kosova i Metohije i onih 15% teritorija na jugu Srbije koje će u narednom periodu biti neke najave sukoba dole Bujanovac, Preševo i Medveđa. Inače, naš cilj je da se složno i jedinstveno izborimo za prava svih građana patriotskih nastrojenih i nećemo dozvoliti da više Srbijom vladaju oni koji već godinama idu na to da ju upropaste. Koji su vaši konkretni predlozi kada je u pitanju status ratnih vojnih invalida? Evo reći ću vam ovako. Mi kao udruženje i ja kao jedan od članova tima koji je radio izradu zakona o boračko-invalidskim pitanjima. Htio bih da kažem da zakon o boračko-invalidskim pitanjima trenutno koji je na snazi važi isključivo za ratne vojne invalide i porodice palih boraca. Znači, što se tiče ljudi koji su iz rata izašli nepovređeni, znači veterani isto, oni trenutno u ovoj državi nemaju nikakva prava. Znači, pošto se svakim danom susrećem sa svojim saborcima po raznim gradovima gde boravim, gde imamo naše odbore,
susrećem se sa veteranima koji se nalaze na ivici egzistencije. Dolaze u situaciji da ne može da ishrane svoje porodice, da nisu u stanju svoju decu da školuju. Još ima i onih koji ne može da izdvoje ni za lečenje. Jer ostaju bez posla, nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu i tako. Zapošljavanje je jedna od ključnih tema ove izborne kampanje. Gospodine Pavloviću, kakav je stav Patriotskog fronta? Koja rešenja predlažu? Evo, pre svega dobro večer i srećan 8. mart ženskom polu. Što se tiče Patriotskog fronta, meni je velika čast i zadovoljstvo što me je Patriotski front pozvao da uložim svoj autoritet, ime i sve ono što sam radio sve ove godine, pomažući običnim ljudima, radnicima, seljacima koji su izdavani od strane svih sindikata. Prije svega želim da naglasim da su najveći krivci za propast radništva u Srbiji svi sindikati. Nema tu ko je manje, ko je više. Sindikati su produžene ruke vlasti bili sve vreme, kao i dan danas. Vi znate da smo mi zbog toga osnivali radnički otpor kao alternativa sindikatima, da pokušamo u tom njihovom surovom vremenu tranzicije da zaštitimo što se zaštititi može. Ja sa svojim pristalicama u Kragujevcu trudili smo se u granicama svojih mogućnosti, blokirani od svih vlasti, napadani od svih vlasti. Toliko smo preživjeli pakla u toj našoj borbi, da ne kažem uslovno rečeno, izdržali smo sve te godine, ostvarili smo i vidne rezultate jednom mudrom i pametnom, da ne kažem politikom prema samim radnicima i njihovoj zaštiti svih ovih godina. Obezbeđivali smo im novac kojim su im sindikati zajedno sa vrhom u firmama gde su pokradeni. Ostvarili smo tu, na primjer, za grupu Zastava vozila za 15.000 ljudi ogromne pare koje su se slile u ovaj Kragujevac i možda i vaši neki bližnji daljnji rođaci su imali koristi od svih ovih aktivnosti koje radnički otpor sprovodio i sprovodi ovdje i u Kragujevcu i u drugim delovima Srbije. Ja bih da se osvrnem da smo trenutno u takvim problemima, ako se radnici i seljaci malo ne osveste i malo bolje ne pogledaju ove liste kandidata. Evo ja u svoje ime govorim, ja sam imao razgovore sa više ovih patriotskih lista, jer nisam htio da razgovaram sa ovima koje finansira Zapad u mladim godinama kao vi što ste. Tada je to bila ideja i potreba da radimo nešto suprotno od same vlasti. Sada ne, posle najnovih događaja u Ukrajini. Svima je valjda već jasno u zemlji Srbiji o čemu se ovdje zapravo radi, o stvaranju jeftinog tržišta i jeftine radne snage, da ne sme da se dozvoli strancima da na ovakav bahat način našu zemlju gaze nam ljudsko dostojanstvo, ponižavaju nas. Milica je malo pre lepo rekla, inače ja bih da pohvalim, ona je prva na listi, ne znam da ste najavili, nisam pratio, imamo i meni je to zadovoljstvo što je Milica Đurđević jedna od zavetnika prva na našoj listi. Ja sam zbog tih više motiva i stao što je Dragan predstavlja ratne veterane, što okupljamo ljude oko interesa. Došlo je vreme da ljudi ne gledaju demagogiju. Ja mislim, moj stav lični, a mislim da moji sagovornici dele stav sa liste, da je ovo sve što rade ove stranke u ovim kampanjama čista demagogija, bez predloga rešenja. Da oni, grobari srpske privrede, danas pričaju kao spasioci. Da li može dželat koji je upropastio nešto da bude spasilac? To je spinovanje nacije. Borba protiv kriminala i korupcije svela se na praznu priču. Po meni nema nikakvih rezultata. Mi u Kragujevcu nismo imali borbu protiv kriminala i korupcije. Ja sam u par navrata održavajući ove skupove, nisam insistirao na medijima, slabo su to i pratili, ali sada u finišu ove kampanje ja sam zato i ušao da iznesem radničku priču, dobio sam otvorena vrata, dobio sam odrešene ruke od ovih ljudi, zato im hvala, da u ime radnika iznesem to zašto služe te političke kampanje. Ako ne može otvoreno da se iznesu svi ti problemi, ono što ljude boli, što tišti, jer kampanje će da prođu, ljudi će u istim problemima da budu, nacija će da bude spinovana. Da li ljude zanimaju rešenja? Rešenja, tako je. Šta su rešenja sada ovdje u konkretnom slučaju? Da li imate predstavnike radnika i seljaka u parlamentu za zadnjih 20 i kusur godina? Nemate. Sve je centralizovano, sve je iz nekog krupnog centra moći. Pogledajte sve liste. Ako ste imali priliku da pogledate sve liste, meni je zadovoljstvo što sam ponuđen od tih ljudi, na ovoj listi sam 6. u samom vrhu. Znači, Bora Pelević je samo ispred mene, Milica je prva, Dragan je 9.
Mi imamo na ovoj listi, vi će sada, možda se začudite, mene je potpredsjednik Pelićeve stranke, Dragutin Stanolović Baja, ponudio da on je svoje mjesto. On je bio na mom mjestu, a on je se povukao. Upravo zato što on je jedan od predvodnika radničkih tih protesta 90. godina. I sada, pošto ja vodim to sada trenutno ovdje u Šumadiji šire, on je ponudio meni svoje mjesto, da uložimo sve ovo svoje znanje, autoritet i sve ono što smo radili, da pomognemo da se taj patriotski front omasovi, da ga podrže upravo radnici, seljaci i oni koji ne žele i neće da izađu na izbore, koji su izdati od svih. Vi znate trenutno vladajuće stranke u Srbiji na kojim su obećanjima došle na vlast. Sve ono što su obećali narodu, sve su suprotno uradili. Sjećate se šta je, na primjer, vladajuća stranka obećala biračima? Obećala je da će poništiti Borkove sporazume, da se slažete sa mnom. Šta je još obećala? Da će da zaštiti radnike, da će zaštiti seljake. Nulta tolerancija u borbi protiv korupcije. Mi uporno ponavljamo, nema nulte tolerancije. Osnovni zadatak Patriotskog fronta je zahtev za hitno donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine. To je ključ i rješenje svih problema. Mi nemamo zatvora. Ako neko misli da hoće da zatvaraju, ne. Mi moramo da primjenimo Putinov model u Rusiji, što je urađeno. Da tajkunima koji su opljačkali zemlju, da ih dovedemo, ako budemo naravno bili u prilici, da ih dovedemo u Narodnu skupštinu Republike Srbije, i da uđu predstavnici i da im kažu, gospodo, svih ovih 20 kusur godina što ste radili, ogromne sredstva ste stekli na grbači ovih građana. Neko je za to vreme ratovao, neko je bio ratni profiter i bogatio se. Neko je trpeo, neko je s pomoć vlasti, jer su tajkuni finansirali sve političke stranke. Prema tome, zato oni ne smeju da uđu u tu nultu toleranciju, da se ne bi ofiralo ko je koga sve finansirao. I to je ključ, rješenje problema svega. Mi imamo, evo, problem, vi znate, savremena nauka i tehnika je otišla do te mere da sada postoji mogućnost, mi imamo, na primjer, pregled stanja 200.000 direktora u takozvanim državno-društvenim preduzećima. Uzmemo njihove jedinstvene matične brojeve. Umrežimo sistem u kreditne biroje i pogledamo sa kojim kapitalom oni raspolažu, kako su to zaradili. Veoma prosto. Ponudimo im rješenje. Gospodo, u državu, u budžet mora da vratite, kao u Rusiji Putin što je ponudio, 95%. Znači, zalažemo se za Putinov model. Vraćanja novca narodu, znači narodu. Narod je u strahovitim problemima, ali izgleda da cilj prozapadnih ovih, kako ih mi zovemo, kao ovi što finansiraju i podržavaju Majdan revoluciju u Ukrajini i prave građanski rat. Svima je to nama pred očima. Moji su dodatni motivi. Možda ja do nekle mere sam nešto, htio sam da ne izađem ja lično na ove izbore. Kad su me pozvali ovi ljudi sa programom koji su ponudili, video sam listu, video sam mlade ljude na toj listi, čestite, nekompromitovane i stvarno mi je čast i zadovoljstvo. Na osnovu svega što ste rekli, koje su vam partije najbliže na političkoj sceni Srbije? Pa pre svega nama su najbliže one partije koje poštuju Ustav i suverenitet Republike Srbije, dakle one partije koje u Skupštini nisu glasale za Briselski sporazum, ali i one partije koje uvažavaju interese građana i koje su u proteklih 20 godina vodile doslednu politiku. Nažalost, takvih je veoma malo na srpskoj političkoj sceni i otuda veliki broj nezainteresovanih birača i otuda mala izlaznost i otuda naša potreba da se uopšte i okupimo. Mi smo uvereni da je Patriotski front jedina prava opozicija aktuelnom režimu, ali i onom prethodnom koji je doveo državu do sunovrata, dok su ovi sadašnji samo nastavili kontinuitet propadanja i izdaje srpske zemlje. U svakom slučaju, ukoliko narod bude ukazao poverenje našoj listi i omogućio nam da u Skupštini Srbije se čuje glas naroda, jer mi ćemo u pravom smislu tamo biti narodni poslanici, kako je to nekada bilo i kako se to nekada tretiralo, mi ćemo se truditi da se tamo angažujemo, da se čuju njihovi problemi, da se čuje ono što njih tišti, ono što njih boli i da se u jednom tom zakonodavnom telu koje je odavno izgubilo svoje dostojanstvo i suštinu povrati poverenje naroda širom Srbije. Naša borba nije laka, mi smo odabrali najteži put, ovo je jedna dugotrajna borba i uverena sam da će naša pobeda biti konačna. Prva naša pobeda je što smo se uopšte i okupili, na radost i ohrabrenje svih ljudi širom Srbije i širom regiona,
ali uverena sam da je ovo prvi korak u stvaranju i objedinjavanju jednog opšte narodnog sabiranja svih nezadovoljnih, svih razočaranih, svih časnih ljudi, svih neiskompromitovanih, kako mladih, tako i onih iskusnih, kako srpskih intelektualaca, tako i srpskih domaćina, radnika i seljaka. Mislim da je za sada rano govoriti o eventualno nekim postizbornim koalicijama, posebno zbog toga što mi ne vidimo ni jednu stranku kao narodnu i kao opozicionu u ovim trenucima. Šta bi bilo obećanje glasačima? Evo ovako, htio bih samo nešto da dodam. Što se tiče boraca Srbije, da smo dobili spor pred Međunarodnim sudom u Strasburu za ratne dnevnice, ali ipak država to vešto još uvek drži u tajnosti. Znači, moja je obaveza, pošto zastupam 35.000 boraca, da to javno kažem da je presuda doneta u korist ratnih veterana Srbije. Što je veliki uspeh, naravno, mene i mog tima ljudi i advokatskog tima koji je sam bio na suđenju u Strasburu i koji je svih ovih godina i po dana vodio spor. Htio bih samo još da poručim ratnim veteranima da treba da podrže listu Patriotskog fronta 16. marta, jer treba naši predstavnici boraca se nađu u Skupštini Srbije da bi zastupali njihove interese. Za kraj imamo još jako malo vremena, dakle u 2 rečenice poruka biračima. Evo sada poruka biračima. Ja bih pre iskoristio priliku, ne bi imali moje kolege ništa protiv. U ponedjeljak mi održavamo ovdje na trgu upravo jedan ozbiljan protestni skup radnika i upravo smo mi zamolili ove ljude da i svoje probleme paralelno rešavamo. Ne želimo mi da koristimo nikoga. Znači, u 13 časova kod Krsta, sada u ponedjeljak, pozivamo sve radnike bivše grupe Zastava. Imaju strahovite probleme vezane za zapošljavanja, za stvaranje agencija koje radnicima... Ali predstavljamo Patriotski front. Slažem se. Predstavljamo Patriotski front, nego htio sam temu agencija za zapošljavanje da pomenem, da se zapošljava trenutno u zemlji Srbiji sve preko stranaka, da su stranke postale partokratije i da su postale biro za zapošljavanje. Osnovale su stranke, privatne agencije koje uzimaju do 50% novca mladoj deci. To mora da se hitno spreči. Jedan od tih razloga okupljanja kod Krsta će biti to. Drugi deo, jedno pismo nosimo Fijatu. Ne idemo mi protiv Fijata, samo da bude svima jasno. Želim da se ogradim, da iskoristimo ovu priliku. I mene su angažovali u toku iduće nedelje, juče smo bili 25 firmi. Ja bih želeo da iskoristim priliku da pokažem da radi se o stvari autoriteta. Pogledajte, neka pogledaju gledalci, 25 privatnih firmi u Kragujevcu je angažovao Radišu Pavlović. U pitanju je, još jednom napominjem, predstavljanje izborne liste Patriotski front. Iskoristili ste vaš termin. Hvala vam na gostovanju. To bi bila poruka vaša biračima. To je, možete u jednoj rečenici. Pre svega, hvala vam na vremenu. Hvala vam na prilici da se uopšte obratimo ovde. Retka su ona mesta televizijska i medijska sa kojih se može čuti reč istine. Mi nismo, moram poručiti to građanima, oni koji su našminkani i koji gledaju sa bilborda. Mi nismo oni koji imaju svakodnevno termine na nacionalnim frekvencijama. Mi smo tu iz naroda i mi smo tu za narod. I upravo taj narod pozivamo da 16. marta podrže našu listu Patriotski front i zaokruže redni broj 17. Čuli ste šta vam poručuje Patriotski front. Ostanite uz RTK.